Tuhan Raja Nabi. Tulang nangis tuh ya. Tulang nangis tuh ya. Oh baru Tuhan Raja Nabi. Boleh tulang silakan. Boleh tulang silakan. Membangun dia Tuhan Raja Nabi. Tulang ronggon Nabi Raja udah tuh.
Pala oke saluhuk na siya kami ira di nomor meme ha itu tu nami jadi saya matututuan saya dia karui apakah kami sama dari di nami tu nami borong nasmaran dalam nasmaran itu timuna ilahu saluhuk na pinopor ni amang borong jadi song imamang borong lebo tanpa kami song hata siya kami sudah kami tohodo betul paglalaan sa unidong nabi tumatabo matutul na bertulang marompong terlumuhi na tulang ng apaw kumboro namin di ba sa kikyon parboy walong munay narohang marnebe iba pahupo bawa na pahupumoro bere muna ang boro muna tulang tulang si tuturo raw namin tulang di ba kan walong munay kang tarabalas sa amin sa luna yang kapatiran kal pamoro muna kanya ko kung karajan namin yang kayo namang ihut tapak kapas-pasu maghite katanya muna boy hami jagar mangulono par kaduhula di akarajan ulo namin terluboy mga akan abakudasi raja namin raja bolon kang anong tagaw kami nakawalan magdokul mula ating tutulan di masa tigyon dito ako tuhami hula-hula tulang opong akan aburju atau raja namin bago na marhal mana tubuh duluan tuh horas mahami berkaya muna naman jalo tuh dapat na masama di amo na naman so di ba sila ito marong na wala na jadi situang soni manang dihal muna raja di pamoron nami sinaga wala tayo mamagkoro ala hurang ko jadi sama dalam patikian di raja di ulang nami di teluk pantulu di tanah madronga tuburu bere nama madronga sahuta di raja di ulang nami tulang nami salhuta dan Roma raja pamurung pasato tuntulas roa sida di situ di ulang kesadarion molo petu aduh jero bani suhut narama jalo mahita salhuta mula dia pada waktu berjual di bakal salunang asidol murhama mahite holong irhani pasoran di kita nomor lagoru di bahasa titor raja tulola tulak di bahasa sadario di manang hot na jalo pamasibasyon iya kota sekoran itu tay mahite na pasokan anak nami nagabi helamuna borumuna nagabi parunan nami di bakal seni maraja nami rodo kami hamuna datang bahasa titor babuan holong muna di bakal nami kasih nami raja nami bahwa kami disuruh tuntut si Bang Anom tersohor lepas sama perraja raja nami raja bolon bolu tu sama pinabutan pasat kami tikyo dan nama kulit kami raja nami bolu tu nama kulit kami tu kada nama nahulun kami asal dia wanita kata muna raja nami ya karena mangihut boy kada sama muna bisa kekon dirang nami pamoron muna raja nami raja bolon rasma roh ibadah muna rasma rutin muna pamor rasma tu dagi saudara matuwi si panita pa ini si panita yang holi-holi asa si titi masih pagpagulang parung na kodik sa dia pe na binasahan ipamoro-moro raja si manulang tuwa tani batama manabay pas masuna so mau natin mo ng raja di moro tasalang mahulalak na utusan po mo yung mautusan kayo babay na
Jadi soalnya kamu kapag kasalungan tiyo tahun jangan dikesahat mau saat mapasu-pasu niya mata di mata. Kadang das roh namin, yang pamura namin perkelengkap namin, sitok kala piliton namin na marni ang moradong nupengan ng mokmok, manang may berlungon namin, na mek moradong nupengan ng baldo. O bahatan niya das roh namin, asa ngasmor hamon na mamuro, asa roh namin mahasong hatan sa dua, asa titimal drobang gulang-gulang parona sa orope, dekitiyo dekisa, siya kami hula-hula marga sinaga, Tuhan tama ako manabay pasu-pasu. Dan bumi dihela ng burnami laos ima upa-upa muna upa-upa na sinuha agyan horas-rasa mo memehong may namin basta tayo matulong namin na dyan si Matubang Serturi kaumas pamurong namin Jadi di sekolah masih tanya kerajaan kami tahu gabi mak. Jadi sa tahu di mah sa ito matanya awang berarti. Mulai tema agi yang musuh na. Jadi opat tu dah deke. Tuna tutur mula. Saya pajalo mahida. Kerja horas ba. Nasa tu pamulong buri. Tapasana rohatan matang yakin. Jadi itu rupa pangan. Dari barulas. STM niya siguro. Atau kamu ba? Amang STM lagi. Dia baru di babangan. Basta tayo patikya mo siya. Tuhan siguro. Karena ada tukang sensor dari tiga pengaruh. Di dari aku nari kalau kamu betul. Siapa yang disebutnya Hatunur? Ito mo mga busa-buson, mabagi kayo ito Ini siguro ang uduruna on kakanaw na din ko. Ito sa pagkat may mga kora doon sa mga Tunang yang Tuhan. Ini si video na magmata. Iwal ka muna ng dito kami kung hanggang model. Sila po na hamon siya si video. Tumatutulong na ito ng video. Hindi ako mamata. Kasi mga kasi. Bisa mo Ini na ang sahat. Nalungkot na ako sa susunod na paglahat. Bata sa mga ako sa Tuhan. Ito pong mga Tuhan. Asa Roma mo sa namang, anang, babagi dyan, doon dyan. Bigatikan mabag ka mo. Torok mo na yung blangat taon. Di pa musik, Gaban kami, ito rin yung gamo na ito. Di pa asang. Sudah ito, sudah ito. Piri, na kamu jadi kita musik taon. Piri naman, piri, kusok. Piri, susu na kamu, piri. Kamu ini apa kita? Kerja apa kita? Kamu ini memang kita dipilih. Ito ang nagsisimula ng betul. Kumur namin, nagsahan may katuhang ito na rin ba? Mga namin, asa di mo dyan pakatso. O po niya, asa? Dia mo na barobas kami. Amakeri si Hoking Tingnan natin yung nakaholo. Yung sabong. Amakeri si Hoking. Kusok George, Boros na kadahat. Stephen. Boros ni Coringo. O po Kathleen. Burnagola. O po Natanae. O po sa Mauli sinaga Burnagolan. O po Mauli. Lopad ang ano ito. Pasupar boga sori, sian bagas joro di
Song, Bol kita marungo di bawah sa Roha, Ima di nomor hiti, na mabuhat ang namin, isang iparuman namin, dinagala tapos sa Disalute na yung amangin na, darlumobin na diha mo, ilang karikaran. Mahong bitihanin eh. Songon, tamiyang muna, na matinte, kete puji-puji. Ang iyot na dito amangin namin, inag. Inadyak namin, di parang natin. Ijak pagwalang na song ito. Langsung ini pamilok kami di Amina. Kasi Tuhan kebetulan melihat silakan doa yang mulia. Beliau kesempatan sama pikiran. Boy marsada roha. Tuhuk lomang dua orang amat benar. Asa nabi kita jadi tu akan si sada roha kita dirilas roha na arom disorot. Jalani Amina. Bahkan ada mereka pernah terkait. Totong matuhatta na ngaramoti. Tandumuri ma ina ari kami asa tetap eksis dulu soal ina kami doang namin berarti. Iya. Kita mesti mas. Tayo amat. Antar masuk kami kuning. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Baru Sardebe. Sebab Kau yang layak dipuja. Yang ada dua Sardebe. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Yang di sana digoyang. Anak Boro bagi datang. Duka pisah sisa orang. Kalau sopan jumpa sehari dodo. Jadi bulan pahit tilang. Jadi bulan pahit tilang. Ay moloso adila buku homae. Gampar gabung saja, aku cinta kamu. Dan hata-hataku itu, aku sayang kamu. Ay holang dorong, biro hati. Hodoh dorong, sautia. Hodoh pilih, nalau dia. Lino, sebelum aku tahu apa artinya cinta, boleh aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti itulah jatuh cinta kepadanya. Ya sudah hilang. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Ayo, oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Usibon, sapele sapele sia-sia. Mana ku cari basi, dah tiba-tiba tu kacang. Agani malatong na bibi na malang takut kau nabata. Angku meseng-meseng iwoku natana. Tak lupa marcuci saya keren. Bisa batalu si kacang bisa. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Ina, hai si Hopi.
Mason dan jatuh kami. Jadi may papunguhan kami Mason lao mengurupi sa otik sa sadia ba lasmar ang mga magjalo. Jadi tidak mau profesional. Selamat menempuh hidup baru. Anggap keluargamu dari keluarga yang bahagia, keluarga tak kedatangan Tuhan. Dalam bersekutu, jadilah kepala keluarga yang bertanggung jawab dan lebih dewasa dari bangsa. Yang terakhir mereka tidak, di rumah mama gue mereka lagi. Marung siya jomu, edo. Ya, jadi waktu sesedianya di zona aman. Kelas makan nama jalan. Dan dia itu dari tangga itu mahamuna atau mahamu narotoka. Dia terima mungkin naboi kepasakan. Mari bergoyang, berbairang, ela bosan, pasahi, tamaruta, pasahi, kamariana, eva
Ikaw gatong din na. Matajalang. Jadi nung atakas di boto mo ino sinandoon na sorong dia na amanungan na mandok melate perjolo di hamona. Jadi siya perjolo senao sahal senao amangina. Yang sigirsa langsung ni si Tabang, langsung ni si Horak, langsung ni rekan-rekan. Tumbang kasih itu dia udah bangga situ tuh. Tas itu ma'auratu sorekon dan saja baru dan saja dengan ngayon mung along pede nama kalau kita bergerak di hati. Pangilon nami inang amang ketua. Ang kiat matotong tuhat dan nama liang kata selas meroha di amu. Lam jaya pede muna. Alam na dia udah yang kasih itu roh aku di sini. Alam na boleh olah songong kehidupan kuno di sorekon mungkin las rohanya. Jawa kami. Jadi tumbang kasih tujuan. Ale di bangga si tutuki amangina, tokong dalam kami tutuhan. Langsung ini dia namyo. Ang dia boy mangulahon ulon na di Caredona. Sesuai do program na di kami. Jadi pesak kutuh operasi ini. Kalau tidak Caredona di halak Cina, bukan asal bangkit. On Caredona kita di halak kita. Ang iluak kutuh, ang iluak kutuh. Ikut na tingkat na binanling sa lemon ni perusahaan eleksi ikut dengan mereka di perusahaan dan kepamas. Ina pang kapra on halak kita tumbang kasih itu kita tertunda. Kalau dampang kalau halak kita na aruk di sore kon kita aku bawa pada mata. Jadi yang dia atuh hatta itu nama yang kapas-kapas dia marangna. Langsung ni akan rekan masa karejo. Totoma di bawah akatuhan sa kamu para maraan. Lihat di atas sudah semua 17 tahun pernah tahan melihat dia do jadi sono kami do kuiselek kami songon belnadio iman alau pawas maraha akawa semua mangina unang nilehamu ima songon nawe kanyon kanya ko kamu ma ima anak namyo masong ni barungan na 17 tahun lihat tuan di nasi daga jamu ngomong itu di kastadian 17 tahun asal dari ibu 17 tahun atas silas meroh di tadi beras pakuan yang jelas kan satu.
Walang mago ang pulok na yate. Ang pulok na yun. Masataw siya simutyo mo ng pulok na. Mau natin mabituat lah, mau natin nang ipartikian apa nilagasan tikyon. Ima naung ibu muna ari daw dari lo. Ima tutu baru mula na baru mula na Inalaw na jalo, ima pamasubasubon sebab terjorong kuatai mahita na posone. Arani son kami rodo pambakas niro kami. Itu artinya itu secara work kita sama itu nama dokter tidak ada kinarator betar kota-kota anak secara work kita tidak ada anu pe asing pe market jadi agani ka sogon hatali upasa maruhan waktu itu asa ador haluka menna tadu lupa ador hati betul-betul horbo. Nang naksaruna tu mau hati ke hati. Betul-betul bahu musong-musong. Baik, baik nono do ini do nono. Jadi iso ano anggaran ni STM. STM pa sudah. Pidaro Beno, General Pidaro. Andia di pas-pasuk tau sa negara dengan pagkamika. Jadi soalnya mana kamu na itu orang yang sudah nama komaktu mulai siapa kawan berkan dulu sebenarnya kamu yaman tumasai lujar dulu kamu arani marak sendiri di kau rasahan ngal nabai di dia na lujar teh arani soal ada nih pasina itu dulu nangkong asal begitu teman dah bagai itu mencakus duluan hari mula matong gagal awet kami doang muna masih kololo. Belum